Ti i ja. Ti i ja. Na 202. Na 202. 202. Letnja bašta. Dobar vam dan, 13 sati i 2 minuta. Dobar dan vam želi ekipa popodnevne Letnje bašte. Potrudit ćemo se danas da stvarno onako bude baštovito i maštovito, da bude ovo emisija u kojoj ćemo makar na trenutak da onako pustimo mozak na otovu po ovom vrelom danu. Govorit ćemo pre svega o Beogradskom mesecu fotografije koji je ove godine zbog aktualne epidemiološke situacije u nešto drugačijem izdanju. Festival je na neki način počeo u aprilu, odnosno maju kada je i bio planiran, ali pošto je tada bilo vanredno zdanje, sve je to krenulo online, a sada se polako prenose u galerijske prostore fotografije i jedna stvarno ekskluzivna izložba biće otvorena sutra u Institutu Cervantes. O svemu tome, ali stvarno mnogim drugim detaljima od kojih ima vrlo neobičnih i onako ekskluzivnih, mogu slobodno reći, razgovarat ćemo sa koordinatorom ovog festivala, to je Siniša Vlajković. U nastavku i druge teme, ali opet čini mi se uglavnom posvećene umetnosti. Slušate Letnju baštu Beograda 202, a u njoj akcenat danas stavljamo na fotografije. I to ne na bilo kakve fotografije, već one koje su deo Beogradskog meseca fotografije. Koordinator ovog festivala, mislim na festival Beogradski mesec fotografije, je na vezi. To je Siniša Vlajković. Dobar dan. Dobar dan. Siniša, vi ste neko ko je stvarno upućen u dešavanja u okviru Belgrade Photo Montha. Inače, mi smo kao Radio Beograd 202 i prošle i pretprošle godine dokumentarnom fotografijom bili deo ovog festivala. A evo, ljudi koji prate vaš festival znaju da umesto u maju mesecu zbog epidemiološke situacije sve se nekako pomeralo, mada je na neki drugačiji način online i postojalo od maja do danas. Ali sutra prva izložba ide u galerijski prostor. O čemu se radi? Tako je. Mi smo naravno bili primorani da odložimo festival ove godine, međutim nastavili smo sa malo drugačijim formatom, prešli smo na, da kažemo, jedan virtualni format i radili smo seriju razgovora sa umetnicima, sa fotografima i od sutra krećemo i sa organizacijom izložbi. Prva u nizu je izložba španskog fotografa Fernanda Bayone, koja će biti otvorena u Institutu Cervantes u Čikaljevine 19. Neće biti uobičajenog svečanog otvaranja zbog novih mera koje su uvedene, međutim samim otvaranjem instituta sutra ujutru u 9 časova izložba će praktično biti otvorena za javnost. Da, izložba će biti otvorena od sutra ujutru do 10. septembra u galeriji Instituta Cervantes u Beogradu. Izložba se zove Varljivost sećanja. Španski fotograf Fernando Bayone je jedan od onih koji su gosti Beogradskog meseca fotografije. Ovdje je u pitanju ta jedna specifična varljivost sećanja i dokumentarna fotografija. O čemu je reč? Uzgled moram da pomenem da je u pitanju jedan od viđenijih fotografa današnjice. Ovo je konceptualni projekat Bayone. On je koristio arhivski materijal iz bogatih fondova španskog dnevnog lista ABC sa ciljem da poveže analitički i naučni pristup kojim jedan arhiv upravlja sećanjima. Tako da je u pitanju jedna konceptualna vizija kolektivnog pamćenja. Sad, kako je autor pristupio tom problemu? Iz arhiva dnevnog lista odabrao je nekoliko ključnih tema 20. veka i 21. kao što su Prvi svjetski rat, migrantska kriza tokom Španskog rata od 36. do 39. Prvo sletanje čoveka na mesec, pojava AIDS-a, pad Berlinskog zida, Drugi svjetski rat i tako dalje. Za svaku temu je odabrao po 100-ak fotografija iz arhive i zatim ih je digitalno slagao jednu preko druge, tako da je rezultat potpuno jedna apstraktna slika koja na jedan, da kažemo, novi subjektivan način predstavlja viziju kolektivnog pamćenja. Siniša, hoće li možda biti organizovano i neko druženje u smislu razgovora i tumačenja fotografije od strane samog umetnika Fernanda Bayone? Je li on u Beogradu?
Ne, on nije u Beogradu opet zbog aktivne situacije, međutim, ako sve bude kako treba, on će se pojaviti na zatvaranju izložbe 10. septembra, tako da ćemo tada organizovati i razgovor sa njim, ali sledeće nedelje u četvrtak 9. jula u 17 časova napravit ćemo i video razgovor sa autorom. Sve podatke možete naći na Facebook stranici Beogradskog meseca fotografije i na YouTube kanalu. Mnogo toga još ima novog i mnogo zanimljivog i neobičnog u okviru Beogradskog meseca fotografije, tako da ćemo sa Sinišom nastaviti razgovor nešto kasnije. Ja pozivam ljude da prosto ili na YouTube-u prate Beogradski mesec fotografije ili na Facebooku, pa da se priključe ovom online razgovoru sa španskim fotografom Fernandom Bayone za nekoliko dana. Ja ponavljam još jednom da se sutra 2. jula otvara njegova izložba u Beogradu u Institutu Cervantes. Strawberries on a summer evening, and it sounds Nastavljamo razgovor o festivalu fotografije pod nazivom Belgrade Photo Month, odnosno Beogradski mesec fotografije, koji je planiran da počne ove godine u maju i da se poklopi sve noći muzeja, ali epidemiološka situacija i vanredno stanje stali su na put, no oni su se ipak nekako snašli i snalaze se i dalje. Siniša Vlajković, koordinator festivala, je na vezi. Siniša, da pomenemo još jednom slušaocima u stvari kako ste vi počeli ove godine, na koji način i dalje festival traje i koji su vam planovi za leto? Ove godine, kao što smo rekli, odložen je festival koji je trebalo da se održi od 7. maja do 6. juna. Mogli smo da pribegnemo planu B, a to je da jedan deo aktivnosti prebacimo u online sferu i da čekamo povoljan trenutak za pojedine izložbe. Prvo što smo uradili, to je pokrenuli smo takozvanu Belgrade Photo Month Live platformu preko Facebook stranice i to je serija intervjua sa fotografima, uglavnom učesnicima festivala, a i drugim, kao i sa direktorima i organizatorima drugih festivala u svetu koji su se našli u sličnoj situaciji kao i mi. Takođe, organizovali smo online dodelu nagrada konkursa Novi talenti 2020. Troje stranih autora su nagrađeni i postoji posebna nagrada za domaće autore, tako da je taj deo konkursa obavljen u razgovoru uživo sa dvoje učesnika iz Rusije i jednom domaćom fotografkinjom. A kao što sam rekao, znači od sutra krećemo sa izložbama. Da, već od sutra, dakle od 2. jula u Cervantesu otvara se pomenuta izložba Fernanda Bayona, Varljivost sećanja, i da pomenemo još jednom, dakle, razgovor sa njim o celoj ovoj izložbi biće moguće za nekoliko dana online. Samo da pomenemo kad. 9. jula u 17 časova na Facebook stranici Beogradskog meseca fotografije. Šta još planirate tokom leta? Konkretno izložbe su u pitanju, dakle, onaj prostor uživo. Planiramo jednu izložbu mesečno, počev od jula, kao što smo pomenuli. U avgustu imamo od 14. do 29. avgusta izložbu Ivane Tomanović u konaku Kneginje Ljubice, i to je u saradnji sa Muzejem grada Beograda. Zatim u septembru, još uvijek nemamo potvrđene datume, imat ćemo izložbu Dušana Kohola, to je fotograf iz Slovačke i organizator našeg, da kažemo, partnerskog festivala koji se zove Off Bratislava. Ta izložba će biti održana uz podršku ambasade Slovačke u Srbiji i Austrijskog kulturnog foruma, a na otvaranju će učestvovati jedan performans umetnik iz Austrije. U oktobru imamo izložbu fotografkinje iz Španije, iz Barcelone, Lorene Roc, u Ozon Art Space-u uz podršku instituta Ramon Llull iz Barcelone, a kustos izložbe je Nataša Kristijan.
I to su neki planovi, dakle, otprilike svakog meseca, počevši od jula, svakog meseca po jedna izložba. Bilo bi dobro da se posle muzike vratimo razgovoru i vratimo tim vašim online susretima sa fotografima. To je nešto što se odvijalo od maja do otprilike od aprila do početka juna meseca i tu su gostovali između ostalih i neki od naših najvećih fotografa, ali i svetskih. I vredi čuti ponešto značajno i ekskluzivno, jer sve će to u jednom trenutku u Beogradu biti otvoreno kao izložba, samo se postavlja pitanje da li krajem ove godine ili početkom sledeće. O tome u nastavku. Just as I thought it was going all right, I found that I'm wrong. Govorimo o Beogradskom mesecu fotografije, o ovom sada već čuvenom međunarodnom festivalu fotografije koji se održava u Beogradu. Ove godine planiran za maj, zbog vanredne situacije jasno malo pomeren, pre svega pomeren u online prostor, a onda sa tog virtualnog od sutra 2. jula u Cervantesu počinje svoj život onako punim plućima. Na vezi je koordinator festivala Siniša Vlajković, sa kojim nastavljam razgovor na temu ovog festivala. Siniša, da li bismo mogli da skrenemo pažnju slušaocima na neke od, po vašem mišljenju, najznačajnijih fotografa? Među njima su i stvarno velika svetska imena moderne fotografije koji su bili vaši gosti online, koji će možda to biti, a što ujedno i najavljuje da ćemo njihove fotografije videti uskoro u Beogradu. Pa krajem aprila krenuli smo tu online platformu. Imamo seriju intervjua koje je obavio direktor festivala David Pužado. Među prvim gostima bio je naš poznati fotoreporter Imre Sabo. Njegova izložba posvećena 40-godišnjici sahrane Josipa Broza Tita trebalo je da se otvori 4. maja. Međutim, umjesto toga imali smo jedan lep i dugačak razgovor sa autorom praktično o mnogim stvarima koje se dešavale u pozadini, tako da to svakako preporučujem da se pogleda. Siniša, moram da vas prekinem zato što je tu dosta značajna informacija u pitanju. Naime, ljudi koji su mogli da tada prate taj online razgovor, a sada mogu da vide zapis na YouTube-u, jednostavno je doći do njega, su u stvari prvi put mogli da vidite fotografije. Ove Imrove fotografije su prvi put sa sahrane Titove u stvari prikazane javnosti. Tako, i to je trebalo da bude prva izložba. Sad radimo na tome da izložba se pomeri do godine na 40 plus 1 godišnjicu sahrane, a imamo informaciju da Imre planira i prikazivanje te izložbe u inostranstvu, tako da to ćemo vidjeti. Dalje bih prešao na sljedeći intervju, to je bio naš također poznati rock fotograf Branislav Brian Rašić iz Londona, koji je svojevremeno bio i zvanični fotograf Rolling Stonesa, Davida Bovija i mnogih drugih najvećih imena pop i rock scene. I imali smo i moj intervju, ali ne bih sada koristio ovaj prostor za promociju. Dalje imamo intervjue sa stranim autorima, Dijanom Blok iz Holandije, Mohamedom Rakibom Hasanom iz Bangladeša, s francuskinjom Carol Belaiš, čija izložba bi trebalo da se održi dogodine u martu u kinoteci. To je izložba portreta poznate francuske glumice Isabelle Huppert. Da, ova fotografkinja, tu moram da se nadovežem, isto mislim da je veoma značajno da ljudi pogledaju njen intervju sa Davidom Pužadom na YouTube kanalu Belgrade Photo Month, zato što je u pitanju fotografkinja koja je napravila najčuvenije fotografije najpoznatijih javnih ličnosti, pre svega u Francuskoj, najpre francuske kinematografije, ali generalno javnih ličnosti u Francuskoj, i to su, eto, ljudi ni ne znaju, neke od onih najčuvenijih fotografije koje su se pojavljivale u časopisima 80-ih, 90-ih godina i obeležile njihovu karijeru. Stvarno greotane pogledati takvu lepotu. Siniša, da li se uskoro, osim pomenutog online razgovora sa autorom izložbe koja će sutra biti otvorena u Cervantesu, planira još nešto ovog tipa? Da li možete ponoviti?
da li će uskoro biti još nekih online razgovora sa fotografima? Da. Pa, imamo u planu i sada radimo na tome da obezbedimo razgovor sa poznatom američkom fotografkinjom Katie Gannon, koja je trenutno na putu, tako da sad pregovaramo o pogodnom terminu, ali to je prvi sledeći razgovor u planu. Hvala Siniša na ovom razgovoru, čuli ste, a ja vas podsjećam da sutra u Cervantesu se stvarno izuzetno dobra dokumentarna izložba otvara. Posetite Cervantes, ako ne sutra, imate fore do 10. septembra.